MGNREGA men KarbiAnglong long men tunita chedon dunun ipusi Congress song pen kachisong. Boson rong parapan MLA ticket pivek nangji. Lower Habjan LP School patuak lamalong Indeng Nerkep Havar Festival Kitalon. Nangli gastric pen kedanglok diabetes blood pressure pen kedanglok king phukiso akiso pen kijok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha ang thek misen chelongji amar jivan adowai. Mane nili la so aprang kiso ke niri ni keng kiso dolo la pen ki ok hormu la sonna kilong pen ke la so dowai ki chu pen sinon ki milo la si. Mane nali tunta nali ning hang pen mane mana kiso bang do prote pen nunta. Aprang akiso ta ani du ulu la so amar jivan adowai ki chu pensi lita kene iglo. KarbiAnglongLIVE fataba birta long peneli sami beauty bepi non birtang ton pen arjupanitha. West Karbi Anglong District Congress Committee tum pen chipatir piponsi pini dongkamukam rong supia long kachisong sai dengponsi MGNREGA VB Gram G Act kelarji puthak mentunita chedonun thek the lapen larlung li pusi pini kachisong sai kedengpon. Idamta por hut MGNREGA pen tovar pen kedanglok pinang an misenakam Congress Sorkar ke charia hut claim dampon longlo. Bonta non BJP Sorkar nang charilo pupen scheme amen ke larthap ki chupang limlok asai ke claim nasi nilitum ke mentunita chedonunun e pusi pini kachisong asai ke dengponalong abarim MLA Mansing Rongpi abarim EM Asok Teron WKDCCMA Pro Augustini Hiatum pen kedanglok Congress Songjapi tumpen kachisong klamalong ninjipon. Tangte non nang kichari bom Sorkar plo tangte BJP asong hindu. BJP asong tumpen rar pharman kuan si ki claim kedam kimi ki chokma Congress Songjapu pen phirang ki aphan nang ki pachini donalam ki ajupon sne. GNREGA scheme la Delhi along la tum bon check lo pusi la tum Sorkar pen pachini lo si itum Congress a party hoy pen bangke la ke duk ke lak rat a scheme MGNREGA scheme ke lake bon longli lake pinangpu la si itum pini la so dharna bangke punor ilitum pan Congress asong tum Sorkar ki charia hutke MGNREGA scheme pen raraphan misenale ke padu akam claim pipon. Bonta non BJP Sorkar tumke MGNREGA amen pen kam kimi ki claim jikalisi amen si kelarthu lasnile tumasong pen mentunita chedonunun e pusi abareng EM Asok Teron pen ninjipon karadu haladak sapimar jangre osomar pendanglok jangre hemi jangre tumandak chukolam chodamlong non bang hala so scheme tar BJP Sorkar tumanganongke completely bon check lo paviderlo pulutangte no lele theng tum block office ki bibisa le dalangate ladak video tum gram sivok tum bete engineer tum tangte BJP Sorkar ke wangpen radalong kupie tumon si ke jama abarin MLA Mansing Rongpi pen kaning jelam the ajupon thusine Assam government bangke ke ram lok tang ho non ente ke ram lok ente lak isira suri trokke bak akutia tangka dolo Asian Development Bank ni ho pen keram hala ka chitulo ke non ga ma ke teo son de hala so hudan ta bu hala so te don da la so pre chitubom non la so ke teklong to war ke dio ili to ke teklong ke la ke bulo Assam malawan kam claim olo jada lo rong mun ni chi ne hala kam claim bi phan ke ram lok tangka dongkamukam ben wiki be KarbiAnglongLIVE. Nilip constituency Koilamati Havar Vopong Asar Arongami Diopani College a principal Boson Rong Parapansi non Kivangji Bokajan LAC pen MLA a ticket pivek nangji pusi Keongdung Nilip Havar Arara Tumahin pen KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Liram Rong Hangapan Kachuningri Padukpo Assam Assembly election mate Bokajan LAC pen non Kivangji MLA a ticket ke non Diopani College principal Boson Rong Parapansi ticket ke pipon vek nangji
Athemalang liason raratum akidu kisung kachini kelangdun kirabdun khei dhorom chipu pe pin pen kai kita kidu kelak ke boydet kisung ki phoka che tonga hut karjak dun thip lancho takalisi kitok kelang ke the kachini ahok pe kalam ningje plum hai thandak thek inut ning theklong apuna char ke chokle mabang phu bino boson rong pharalang like khei tina hin penta chime sana bang phu aphansi non ki bangji bokajan LSC pen MLA abang phu kilika longke boson rong pharaphan ticket pivek nangji ki haita highway polapen aduya hoelam kilam phong na pen KarbiAnglong Thomas Council pen dimahasau India de charia ron alu along kitok pi ang kilong vek nang jaron dobino lapen nang pipon vek nang jita aron dobino mate Indian Constitution Article 244A ki palong vek ji aphanta cyclem thek abang phulo boson rong pharaphan si ticket pivek tu pusing phirangke thengno ki ongdung nilip hawar arartum mahin pen KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Piram rong hangaphan chuningri padupon 2026 aningkanalong ilitum asar akihai boson rong phar alangli phan ilitum bangputin sidami kachingon kajijin so bangputin da chipidu nangi pima alangli radaphan ke klemji aphan si alangli non alening aklong pes dami alangli mathapon lo lapen ke alangli la pon avar sai kemi do pusitami alangli TOC alangli radaphan ke klem PG aphan si alangli non mathapon pima alangli non MLA tiket sidami alangli non hang pon bom lo lapen ke labangso MLA a tiket ke hang long sidami akiha sar tuliram rong hang sidami alangli phan labangso MLA a tiket ki PG aphan nilitum dak dokra hidi a PS pen sidami nilitum na chuning rilo non la retum long non na ke bang ji 2026 ke ba election ke ba ye phan non la retum kit ining theklong asar bocor rongphar bosor rongphar sar phan si ticket pivek nang po posini tum dak dokra hidi arong pen ni tum la Koilamati pen Samsung iti KarbiAnglongLIVE Hawar kang thuratirang pen patir piponsi arkoi niphai kre si pen niphai kre hini an nini pharman rong pimplam nawar habjan LP school pathua klamalong ingdeng nerkep hawar festival ketalon pong rong thilu rong pimplam lower habjan pen jornep teron a hawar along kupia potsi hawar rong aji ketalon nang kokma plutangte KarbiAnglong Thomas Council hempi mate rong supi diphu pen ka helo kilometer in koita avilo Sita rong rupalo ko anma ka chingthor nang ji ki paprang du nang ji ateng pen paprang dun thek the la pen chingthor dun thek the la si rong rupalo ka chingthor dun thek ji aphan la pen ki paprang dun thek je phan si la so arong ji bi pon la so rong ji long jasime tok langamo anathu ki paprang dun thek je phan si RD pilo la si la so rong ji long tok langamo ki paprang dun thek je phan si ki bi pon lo keng dongdang kedam bapthali ke ap Sonsuri kachibung lun sampung kachipate penchenglok chutuki araratum aphanta seke kipi pon pedoji la hawar plia hawaralong rong plikep arong asaratum pen rong alo along kusom se kichari kichalo nangjima lapen laso hawaralong dongle thepik pikaposi kusom si katiki nangjima lapen kichok chedokok pulote kusom si kachingwai kaching sai nangjima alam theputhak Chingki chethan pedo ponji pusi hawar kang thur atirang amipu Edwinson Hansi pen nang pachini dum ingdeng nerkep hawar ronga ji kitalona jaimek ateng pen adaba por phai nerkep rachi tim pen men kachi thapen jaimek pangcheng ponsi HKA amipu Edwinson Hansi pen lama ingthur ponlo ingdeng nerkep hawar aronga ji HKA bidisar bapuram rongpi pen ronga ji ingpu ponsi ason kachipati pedo ponlo Raramay pi ki paman ponalong KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. Piram rong hang aluhi sarpo man pen chitong dunsi rong plimplam rong thilu lawar habjan ahawaralong kisum aputhak hawar kang thura tirang tum pen pinpuralu pi pajerdunno laso pinpuralu ki pajerduna teng pen prabjin pen lawar habjan along towar kaselam PG pen open stage ahem ki kim PG phan lamchak dikanglo
Labang surarame pi ki paman ponalong NPMR Sing Piso MLA Dorsing Ronghang MLA Vidya Singh Ningleng KarbiAnglong Thomas Council Deputy Speaker Avjit Kro KarbiAnglong Thomas Council EM Surjo Rongphar EM Mungal Singh Timong MSC Napen Board Chairman Tum Chetong Tum Son Council apen ke pitom tiso ke hai tomhan arang patir Council aso asang deng deng punya kon benam tomhan chorong ni tum habarang thote rang pen aning kan ma sono taxi pining pen itum nikan ner ke paprang pen chengsi pining ingdeng si hini pen chengsi pining ingdeng ner ke pan itum habarang je paman ponlo nilutum labaso habarang je pining abang edak lower habjan LP school lang se paman ponlo la pen geradak kacipati pini pen chengsi itum pina pansi itum pajut ponji ada kacipati bang ke nongdang kikat. News Report KarbiAnglongLIVE. Dr. Numal Momin MLA Gobek Numin Murdabat Ase Kithipen Tiramsi Jagannath Community and Skill Center Holukhua along Kibinangji Veknang Jadim BBC along Kapreki Pondera Jok Hurchodut. Lason si ni phai krenier ni analo apor lakha inkorapli diopani MSC constituency ke parluangkang holu khua tia state borpathar bajanalong uria samaj committee ame phu tinku tanti mamuni tanti mohila samaj sadison tanti chunbang GB prolatanti lepen ai sangho tumpen japonsi Jagannath Community and Skill Center holu khua baganalong ki kimpon bek nang jiadim ke Kimrang pon PC along kaprek ki kimrong pupenajo airset pungset kachisong pon Nilutum uria samaj mate adivasi borpathar baganatu maphan Assam Sarkar mate Dr. Himanta Biswa Sarma pen nang panong PC paching thurpon nang tu ke mathapon ningkan surihnira inkora ke thoma boha scheme dengpon bonta kopi koson penone holu khua long pen kimrang pon PC along kaprek ki pon betlu pusi Dr. Numal Momin MLA Phan Akoy Pipon. Jagannath Community and Skill Center Jat Penon Sitame Nilitum Borpathar Tia State Bagana Longsi Nangkin Pivek Nang Chipusi MLA Dr. Numal Momin Phan Sodak Pen Kipachini Pon. Jongsin Nilitum ke hang pen nang papleng pipedet lipute nonang kili MLA kiligahut Nilitum arong Banglong Lipusi Ninje Pon. Amar jitu niki Jagannath Bhavan ahisile আমি গম পোৱা মতেতো হেতু ভৱনটো আমাৰ বগানৰ হয় কিন্তু বেলেগ জগাত বনাই দিছে বুলি আমি গম পাইছো তো সেই কাৰণে ধাৰণা দিছো আৰু কিন্তু দিব লাগেতো আমাৰ বগানতে বিজেপি চৰকাৰে আমাক দিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাক দিছে কিন্তু আমাৰ বগানত নবনাই বেলেগ জগাত লৈ বনাই দিছে কিন্তু ক'ত বনাইছে হেতু আমি নাজানো আৰু হেতু কিন্তু বনাই দিছে বুলি তো গম পাইছো কিন্তু নাজানো হেতু ক'ত বনাইছে কিন্তু আমাক লাগিব হেতু স্কিমটো কিমান চনৰ আৰু কিমান টকীয়া আছিল 1,40 লাখ হয় স্কিমটো আছিল কিন্তু হেতু আহিছে যদিও আমাৰ বগান এৰিয়াত দিছে যেতিয়া আমাৰ উৰিয়া সমাজকে দিছে না হেতু কিন্তু ক'ত বেলেগ জগাত দিছে যদিও আমাৰ উৰিয়া সমাজৰ আমাৰ বগানৰটো আমাৰ বগানতে দিব লাগিছিল আপোনাৰ বগানৰ নামটো কি আছিল এটা আমাৰ বৰপথাৰ বগান বৰপথাৰ টি ষ্টেট তো আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্টত বা চৰকাৰত কিবা কমপ্লেইন দিছিলে নেকি হয় দিছিলো এটি কি ক'লে কিন্তু হেতু কৈছে কি হৈ যাব বুলি কৈছে কিন্তু কেতিয়া হ'ব এতিয়া Sangti Dipen Projenterang KarbiAnglongLIVE. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Dokmoka Higher Secondary School Pathua Klamalong Kewang Jiadim Kisik Kedang Aklamalong BJP Assam Pradesh ST Morcha Dunmai Phu Kesaf Timung Kahumni Damahut Alang Lipan Pherangki Atum Karjuahut MLA ticket ke hang dun jialam kachipaklang pon Arkoi ni phai kri siarni Dokmoka Higher Secondary School Pathua Klamalong Kewangji Arkoi ni phai kri hiniarni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Kewangji Adimalong BJP Assam Pradesh Dunmai Phu Kesaf Timung Kumridamsi Kisikidang Kilangtang Bangsopor hut pherangke tum alang ni phan karju pon nanglita inut
BJP claim baring do potsi non ki wangji MLA kili ka hut MLA kili ka chapati dunja phan ka chisik do mapu karjo hut alang ni pherang ke thengno nang ka chithan ponake Karbi Autonomous Council CM Dr. Liram Rong Hangjong si alang ni phan MLA kili ka chapati dunja phan din krong thik pi pulote chisik ding lo pusi than pon Lapenjong si tiket long pen haidet pulotangte Karbi Anglong arar phan kupilo ke claim PG pu karjo hut ke thake alang li risomar hut penta hamphang song ke jaba porsi rarakar I ake mang chini pami lasi Karbi akai abi bongalong ke tokling akar I nai article 244A pendanglong asonason k longri akisung kachipa jok jepan chisik loputa thanpong Lapen Haurakar LA along Kidamtang MP Kilegahut constituency hini ke BJP tum remdet jongsi non APHLC pen Congress tum jongsi chelang pet pen kilik chedan lote Mahamai constituency along ta BJP ke hajang ring thekloma pukar jo hut nanggi thana ke Karbi Autonomous Council CM Dr. Liram Rong Hang ke chari ke me ke chok pen ajo opposition party chelang pet si BJP tum highway ji pusi thanpong Nilifan atowar nang tho apor nang pi pulute nili hangdunji phan kama thado pendet kalilang none phoi ke chonghong chet tha pustame kroidunji athe song alam the song ke claim kangtang nangji ke pachok ning pachuning pulute kaching hong seroi ta donang ko gia pot apen non amat ke akhai dorsing rong hang non do bom MLA sitame ingtang kringlang dak Haraghat LA constituency long ke penangan kelang ke pacetang unabang pulang apen ke boy kisung radet along le unabang pubina ka posi alang li sitame jongsi noni phoilang lifan pathur thuji pulute rat tumalang lifan ningiche thedo pot hai unji apen alang li highway silang apen alang li ke claim ta mesen pot alang li long anutina bang putina rat kacheto dun sonsi ni tas ni listame cheto dunji te wai phit sitame CM sa jongsi labang so to warnang thu pulute nilige bor idun dede jipu ke alama bela tangte dangle rat phan claim PG pa phan nang li chisik ding nang ningar lu chisik ding itu nil ningar lu chisik ding ke lapu ho nilige hokpet ke penangan Karbi Anglong ara tatum nang chini do apen ke youth generation tunga nang chini si ke onglo nili Karbi lo charli a songlong ke claim tanga bang phu songlong pen ke bang abang phu bina ka posi Karbi Anglong ake boya kisung penangan kachini dundo ke thek dundo lasi hokpet jongsi arnamarni pen CM Dr. Turam Rong hanga kang hondo pen kopai ke me pen pene pena jongsi kemandu najakong longdun lok pulote niligi pudunji bangkela pulo je kechengsi amutpi Karbenglong angkangalong ake thenai nai asai do pachundia ji pule pupe sitame kejai du nang dia alam kedula dong muka pen semsing ti KarbiAnglongLIVE Pinia birta kalapansi kang ton poniglong kardong